Ikipe ya Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza bigiye guturitsa bombe ikomeye cyane. Vinicius Junior yemeye kuba yaza agakina ikipe ya Arsenal. Arsenal yabiri hafi gukora transfer ishobora guhindura isura y'umupira w'amaguru mu Bwongereza. Amakuru akomeye ari guturuka ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi aravuga ko Arsenal yaba yageze ku bwumvikane bw'ibanze na Vinicius Junior ku masezerano ye bwite. Ariko hari ikintu gikomeye kigomba gukurikira. Ni ibiganiro n'ikipe ya Real Madrid ndetse na Rock Nation abashinzwe ku managing uyu mukinnyi Vinicius Junior. Vinicius Junior ni umwe mu bakinnyi beza bitezwe kandi bazi umupira ku rwego rw'isi. Ni umwe mu byamamare kugeza aka kanya bigaragara ko bizi kuwuconga. Ese Vinicius Junior aba ari hafi kuva i Madrid akerekeza i Londres? Ese Arsenal yaba igiye kongeramo umwe mu bakinnyi b'ibihangange ku isi, cyangwa se Real Madrid iracyafite uburyo ishobora kuba yahagarika iyi transfer uyu musore ntajye muri Arsenal? Uyu munsi yo kubisesengura byose, icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe. Amakuru yatangiye gukwirakwira cyane ku mugoroba wo kuwa 31 Nyakanga kugeza mu gitondo cyo kuwa mbere Kanama 2026. Raporo zitandukanye zatangiye kuvuga ko Arsenal yaba yageze ku bwumvikane bw'ibanze na Vinicius Junior ku masezerano ye bwite. Ibi bintu bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo Vinicius Junior yemereye ikipe ya Arsenal amafaranga cyangwa yo bumvikanyeho, umushahara Arsenal yamuhemba ndetse n'amasezerano abashobora kuba bamuha y'imyaka yakina ikipe ya Arsenal. Ese igikurikiraho ni iki? Ni ibiganiro n'ikipe ya Real Madrid kugeza aka kanya kimufite nk'umwe mu bakinnyi bayo kuko asigaje umwaka umwe muri Real Madrid. Ubu rero hakaba hitezwe ko ikipe ya Arsenal igomba kubiganira n'ikipe ya Real Madrid. Vinicius Junior aracyari umukinnyi wa Real Madrid. Nubwo asigaje umwaka ugera kuri umwe, aracyari umukinnyi wa Real Madrid kuko kontra cyangwa amasezerano ye atararangira. Vinicius Junior yageze muri Real Madrid akiri umwana muto, agenda akura kugeza ubwo yabaye umwe mu bakinnyi b'ingenzi b'ikipe ya Real Madrid. Uyu munsi yo bavuze Vinicius Junior ajyana n'umuvuduko, dribbling, gutera ubwoba ndetse n'abadefanseri, kugenda aba umwe mu bantu babatesha umutwe mu kibuga n'umwe mu bakinnyi bazwi bitewe n'ubuhanga ndetse n'uburyo bacengamo akanatsinda. Niyo mpamvu Arsenal ishaka kugira ngo imwibikeho kuko ari umwe mu bakinnyi bafite ubushobozi bwo kuba bakongera ikipe Arsenal imbaraga mu byerekeye n'ubusatirizi. Ese kuki Arsenal ubundi ishaka Vinicius Junior? Iki ni ikibazo gikomeye. Mikel Arteta amaze igihe yubaka ikipe ishobora guhangana ku rwego rwo hejuru ku isi. Arsenal ifite abakinnyi bakomeye mu musatirizi ndetse no hagati, ariko ku mwanya w'imoso ni umwe mu myanya ikipe ishaka kongeramo imbaraga zidasanzwe. Raporo zigaragaza ko Arsenal gushaka kuzamura urwego rw'ikipe kandi Vinicius Junior akaba ari umwe mu bakinnyi bashobora kuba bahindura mu byerekeye no kuba yafasha ino kipe mu kuzamura urwego. Ekeza Arsenal ifite Vinicius Junior ku ruhande rw'ibumoso, umukinnyi ufite umuvuduko mwinshi, umukinnyi ushobora guca muri myugariro umwe ku wundi, umukinnyi ushobora gutwara umupira intera ndende, kandi umukinnyi ufite n'uburambe mu kuba yakina imikino ikomeye nka Champions League. Ibyo aba ari ibintu bikomeye biryoheye amaso ku bafana ba Arsenal. Ese Arsenal yaba yaratanze offre cyangwa yaba yaratanze ubusabe kanerekana ko yiteguye kwishyura ibyo Real Madrid yisaba? Kugeza ubu aka kanya ibi ntabwo birajya ahagaragara. Ni ibiganiro bigomba gukurikira hagati y'ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Arsenal ku byerekeye no gusinyisha uyu mukinnyi. Ariko Vinicius kugeza aka kanya asigaje umwaka umwe, uko biri kose amafaranga cyangwa ayo Real Madrid yakwifuza Arsenal baraganira bumvikane ku byerekeye na deal, dore ko Arsenal yaje kuba yumvikana Vinicius ku giti cye, haba ari igihe agomba kwisinyira nayo bagomba kumuhemba. Ese Rock Nation ya Jay-Z yaje kuba urufunguzo gute muri iyi deal? Rock Nation ni bamwe mu bantu babasha kuba bagenzura cyangwa se aba manager ba Vinicius Junior, nibo bantu barebera inyungu ze. Jay-Z rero ni umwe mu bantu baje kuba bitambika muri no deal kuko mu kuganira na Vinicius niwe Arsenal yabashe kwanyuraho nk'urufunguzo. Bivuze ngo ibiganiro nawe nibyo byemeza ko Vinicius Junior agomba kwiyerekezamo cyangwa se atagomba kwiyerekezamo. Kugeza ubu aka kanya rero ikipe ya Real Madrid se irashaka gukora iki? Real Madrid ntabwo ishaka gutakaza Vinicius mu buryo bworoshye, kandi hari impamvu ikomeye. Amakuru mashya avuga ko ikipe ya Real Madrid mu biganiro byo kongera amasezerano ya Vinicius Junior, kandi se ikibazo cy'amasezerano ye ni kimwe mu bintu bituma inkuru y'ibikomeye cyane. Raporo zimwe zivuga ko Real Madrid ishaka ko uyu mukinnyi afata icyemezo mu gihe cya vuba. Niba umukinnyi yasigaje igihe gito ku masezerano, umwanya wa club n'ibiganiro ushobora kugabanuka. Niyo mpamvu Real Madrid ishaka gukemura ikibazo mu gihe cya vuba. Ako se Vinicius Junior ashaka kugenda? Aha niho iyi nkuru igomba kwitondera. Kugeza ubu aka kanya Vinicius Junior yabaye ari umwe mu bakinnyi bumva deal cyangwa bumva umushinga wa Real Madrid. Real Madrid imuha ibyo akeneye, yabasha kwicara akaguma i Madrid kuko ni umwe mu bakinnyi bakunzwe kandi bigaragara ko bazi umupira n'abafana bakunda. Ariko kuba abasha kujyana ibiganiro n'ikipe ya Arsenal ni kimwe mu bintu byerekana ko n'umukinnyi w'umunyabrazil atishimiye ndetse adakeneye kuguma i Madrid. Ese ubundi Real Madrid na Vinicius Junior ikibazo bafitanye ni iki? Kugeza ubu aka kanya amakuru ahari avuga ko Vinicius Junior yaje kuza kuba asaba ikipe ya Real Madrid kuba yamuzamura mu mafaranga mu byerekeye n'ibyo kwamamaza. Gusa Real Madrid yaje kuza kuba imutera utwatsi, imubwira ko itamwongera amafaranga mu byerekeye no kwamamaza. Vinicius Junior yarabwiye ngo ashaka kuba yafata amafaranga nk'ayo Mbappe ahabwa mu byerekeye no kwamamaza.
Real Madrid yabyanga, Real ikabitangaza ko Mbappe we mu masezerano we yari yaraje kuba sinya mu gihe cyo guherekezaga muri Real ko ibyo ngibyo byari bikubiyemo ko agomba kuzongezwa. Vinicius Junior rero ikipe ya Real Madrid ikaba itumva impamvu igomba kumwongeza mu byerekeye n'amafaranga kandi batarabisinye mu gihe cyo guherekezaga muri ino kipe ya Real Madrid. Ese tekereza Vinicius Junior muri Premier League shampiyona y'Abongereza. Premier League ni imwe mu marushanwa ritandukanye cyane na La Liga yo muri Espagne, irakomeye, ririhuta, ririmo imikino myinshi kandi ikomeye. Ariko Vinicius Junior yamaze kwerekana ko ashobora gukina ku rwego rwo hejuru cyane. Naramuka aje muri Arsenal, abantu benshi bazahita bibaza ibintu byinshi. Ese yaba ari umwe mu bakinnyi bahenze kandi bakomeye cyane Arsenal yabiguze mu mateka yayo? Igisubizo gishobora kuba yego, bitewe n'amafaranga iyo operasiyo izasaba, ariko nanone hari ikindi kintu gikomeye kurushaho. Arsenal ntabwo izabiguze izina gusa, yabiguze umukinnyi mwiza no mu myaka ye y'ubukure ku buryo azayikinira. Ese kuki iyi transfer yabikomeye cyane ku rugamba rwa Arsenal ndetse na Champions League iri gushaka? Arsenal yamutse ibonye Vinicius Junior, intego ntabwo yabikiri Premier League gusa, Champions League yaba ari imwe mu mpamvu zikomeye z'ikigiye gushaka. Vinicius Junior afite uburambe bwo gukina imikino ikomeye ku mugabane w'Uburayi, kandi Arsenal imaze igihe ishaka kongera ubunararibonye n'ubushobozi bwo guhangana mu mikino ikomeye. Kuba Arsenal ifite umukinnyi ushobora guhindura imikino ku giti cye bishobora kuba ingenzi cyane mu mikino ya knockout stage, kuko rimwe na rimwe imikino ya Champions League ibifunze, amakipe akina yitonze, kandi icyo gihe umukinnyi umwe ashobora gukora itandukaniro. Vinicius Junior ni umwe mu bakinnyi bashoboye kuba bakora iryo tandukaniro. Ese kugeza aka kanya iyi transfer yaba yamaze kuba? Kugeza aka kanya nta kihamya na kimwe cyangwa se nta kirakorwa ngo transfer ibe yaba, gusa mu gihe cya vuba nyuma y'uko Arsenal ibashe kuganira na Vinicius Junior na Rock Nation imuhagarariye, ikigomba gukurikira ni uko abamuhagarariye bagomba kuba baganira n'ikipe ya Real Madrid ku byerekeye no kugira ngo Vinicius Junior abe yayerekezamo mu gihe cyo kuba batanze ibisabwa. Imwe muri transfer ziri kuvugwa, dore ko Vinicius Junior ari umwe mu bakinnyi bazi umupira cyangwa se umwe mu banyabrazil bashoboye kuba baconga ruhago Arsenal ishaka kwibikaho, dore ko bimwe mu bintu byemeza ko ino transfer iri likely cyangwa se ifite amahirwe menshi yo kuba yaba, nuko uwo bita Bruno Guimaraes w'umunyabrazil mugenzi we wakiniraga ikipe ya Newcastle yaje kuba yerekeza mu ikipe ya Arsenal ku munsi w'ejo, kandi akimara kwerekeza mu ikipe ya Arsenal yaje kuba agenda ahita afata ku mbuga z'inkoranyambaga ashyira amafoto ari kumwe na Vinicius Junior bari guserebura. Ikindi abantu bagashingira ko Vinicius Junior yamaze kuba ajya ku nkuta ze nk'iza Instagram ndetse n'imbuga nkoranyambaga ze agenda akuraho ibintu bimwe na bimwe by'ikipe ya Real Madrid yagenda agaragaraho mu mafoto. Bamwe bakaba bavuga ati biragaragara ko n'umusore icyemezo cyo kuva muri Real Madrid yamaze kugifata nta gisigaye.